салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 11 декабр аст ва ман Шалои Гулхоҷат дар 15 дақиқаи баъди хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мекунам. аммо нахуст сархати мавзӯъ. дар талоши аз байн бурдани танбашавӣ дар роҳҳои Душанбе, троллейбусҳои беноқил ва автобусҳои муосир ба истифода дода мешаванд. дар шаҳри Ваҳдат домлое дастгир шуд, ки ба таълими ғайриқонунии шариати динӣ машғул будааст. сокинони Тоҷикистон мегӯянд бигзор мадрасаҳои расмии динӣ ташкил шавад. мадраса агар исломӣ бошад, я тарбияи навраса агар фақат дини ислом қатъивай кунад. дар надорад аз тиреза медароянд ва ё зиндагии сахти як модари танҳо бо фарзандаш дар кулбаи дарёбон. میخوام خونه خوشی ببینیم خیلیت باشه اگر سوز کرده ها داشتی. дар шаҳри Душанбе, ки бо танбашавии зиёди мошинҳо рӯбарӯ аст, танзими соҳаи нақлиёти мусофирбари идома дорад. бо ин ҳадаф имрӯз бо ширкати раҳбарони давлат дар пойтахт маросими супоридани даҳо троллейбусҳои муосири беноқил ва автобусҳои Акия Орионо баргузор гардид. троллейбусҳо дар Беларус ва автобусҳо дар Тоҷикистон тавлид шуданд. зимни маросими бартариҳои нақлиёти нав ситоиш карданд. Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз гузориш медиҳанд. шаҳри Душанбе соҳиби наздик ба 70 троллейбуси беноқил ва 36 автобуси навъи Акия гардид. дар маросими тақдими онҳо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат дошт ва мақомоти шаҳр бартариҳои нақлиёти навро ситоиш карданд. аз ин миқдор 16 адад ба корхонаи коммуналӣ воҳид давлатии автобус 2 тааллуқ доранд, ки аз ҷиҳати ғунҷоиш, аз ҷиҳати андоза ҳам нисбат ба автобусҳои пешин хурдтар буда барои истифодабарии мусофирон ва тезҳаракатиашон бисёр қулай мебошанд. троллейбусҳои беноқили муосир аз Беларус харида шуда автобусҳоро ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия Акия Авесто Автоматив Индастри дар Душанбе тавлид кардааст. ҳадафи ворид кардани троллейбусҳои беноқил ва автобусҳои хурдҳаҷми навро масъулон ҷилавгирӣ аз танбашавӣ дар хиёбонҳои Душанбе хидматрасониҳои босифат ба мусофирон шарҳ доданд. дар 3 соли охир ба пойтахти азизамон зиёда аз 368 адад автобусҳои нави замонавӣ бо стандарти евро 5 ворид гардид, ки имрӯзҳо дар хатсайр ба хизматрасонии шаҳрвандони муҳтарам қарор доранд. автобусу троллейбусҳои нав мисли дигар нақлиёти ҷамъиятии калонҳаҷм дар пойтахт аз тариқи низоми пардохти электронии сити кард хидмат мерасонад. ин низомро дар хадамоти мусофиркашонии пойтахт ширкати Авеста Груп, ки гуфта мешавад ба дӯстони раиси шаҳр тааллуқ дорад, роҳандозӣ кардааст, аммо даромади асосӣ ба буҷаи шаҳр ворид мегардад. 25% он ситикар барои корҳои хизматрасонӣ ки айни ҳол рафта истодад, ба ҳамун 25%аш ба хиди ҳамун ҷамъият дорои маслиҳатш маҳдуди ҷмд Авеста Груп ва 75% ба хиди ҳамун ҷамъиятҳо корхонаҳои коммуналӣ ворид карда мешавад. мусофирони муҳтарам, истгоҳи муассисаи полиграфӣ, истгоҳи оянда, маҳаллаи 7 километр. мусофирони муҳтарам, муҳаббатро аз ҳамдигар дариғ надоред, зеро муҳаббат дӯстиро қавӣ мегардонад. нақлиёти нави мусофирбар, махсусан троллейбусҳои беноқил, ки бори аввал дар кишварҳои Осиёи марказӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, бо дастгоҳу васоили электронии худкори муосир муҷаҳҳаз шудаанд. масалан дар тоистон кондитсионерош кор мекунанд, баъзан и бетока мерава, свет ки мурд қувваи барқ мурд ё мерава то 20 километр мерава. ҳама чӣ дора, интернет, вайфай, ҳама чӣ дора. барои одамои маъюб ки озод сувор мешаванд дар нақлиёт, ба тайми автоматика ҳар истгоҳра худаш гап задан мегӯяд чиз автоинформаториш истгоҳ ки кадом истгоҳаш шаҳрвандо хушон дигар намепурсанд, медонанд ки дар кадом истгоҳ мо фуроем. бо вуруди троллейбусҳои нави беноқил як хатсайри нави шумораи 11 аз маҳаллаи 102 то боғи айнӣ таъсис дода хоҳад шуд. дар як соли ахир 13 хатсайри микроавтобусҳо дар пойтахт барҳам дода ва бар ивази онҳо хатсайрҳои автобусҳо таъсис шудааст. тибқи оморҳо феълан дар шаҳри Душанбе ҳудуди 300 000 нафар мусофирон аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунанд ва бархи онҳо аз хидматрасонӣ чандон розӣ нестанд.
اکثری آنها با تاکسی‌های ارزان برتری می‌دهند که اخیراً شهرداری با کاهش آنها تلاش می‌کند. مقامات انتظامی در کنار شهر دوشنبه یک دو مولایی را بازداشت کردند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی دستگیر شده به آن متهم است که در خانه خود به نورسان تعلیم دینی میداده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است، ولی در این برابر یگان مکتب دینی دولتی نیز فعال نیست. چرا ساکنان کشور از امکانیت دادن تعلیمات دینی به فرزندانشان محرومند و پیامد این چه خواهد بود؟ در گزارش همکاران ما نقل می شود. در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم اشرف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود و گویا در منزل زیستش مدرسه غیرقانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. اشرف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس اشرف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزاند. خود مرد در گزارش وزارت می گوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند. نه همه در پیش مقصد همه دانلای خمان خوندگی. در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که اشرف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است، ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانونهای اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی میخوان به کودکانشان در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند. لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند البته بکشویان بهتر میشه بفهمانم مذهب بفهمم. میخواستم فرزند ما را اونجا خانه خودمان خانه. عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک فعال شدن مدرسه های غیر قانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی می داند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیراً آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب های دینی خارج کشور می روند و مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است. اگر سالهای 2014-2015 را به یاد آوریم، جوانان زیاد برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیرا آنها نمیدانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تاثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند. در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی‌دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تاکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند. عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای ساحه دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود، همین دانشکده برآورده می سازد. ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی‌های دینی شامل کرده است. در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی‌های دینی محدود کردند. رو میرم به موضوعهای دیگر. زندگی در پیشروی سردی‌های زمستان در کلبه بедару پیشیشه. تصورش البته مشکل است، اما در عین چنین شرایط مادر تنها با فرزند نابالغش در نویه یاون زندگی میکند. این زن میگوید نمیداند از کی امداد بخواهد، زیرا حواله تقدیر شده است و کمک خواهیش به گوش مقامات نمیرسد. طاهر سفر گزارش میدهد. حال این مادر و پسر هر روز همین است. از این کلبه ویرانه از کسی نمی گریزند، از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیرزه بیرون آیند. دار خوشرو نبود، در خوشرو نبود، برای محکم کردیم، گفته هوی نشوه، خونم نداره. نگینه حبیبова و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یاوان زندگی می کنند.
مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند. باران میزنم هم مجبور میشه این خونه در میدرویم. من چقدر زنده کنم نه آچم چقدر زنده کنم که جانم. در همین جا میخوابند و میپزند و از سرما، باد و باران پنهان میشوند. از بس که جای برای رفتن ندارند، برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند. خونو برای هم میگم خانه را احساس کنم بیرون در نمانیم آخه. به حیث عائله فقیر بارها به مقامات ناحیه یاوان مراجعت کردند. پاسخشان هم اکثرا یکسان بوده است که ما نیز امکان نداریم. همه جای رفتگیم. نگفتیم که چند پولت تایید کن. میگم من نمیتونم. خشت وارد بگه خودشون سوز کرده بوده. من نمیتونم خیلی کرده میگه. فی خالش میگه پولت تایید کن و میره میکنم شد. در تاجیکستان عین نگین حبیبه و صدها و یا شاید هزاران مادری تنهاست که از چشم خبرنگاران دور ماندند. بنا به آمار رسمی 14% اهالی تاجیکستان مثل این مادری تنها خشاقانه زندگی میکنند. شما برنامه خبری رادیو ازودی رو تماشا دارید. رسو 17 سال پیش در همین شب روز رهبر سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و شرکت توجیگاز محمدروزی اسکندرов در پایتخت روسیه ناپدید شده، سپس به طور مرموز در تاجیکستان پیدا گشت. اسکندرов رو در صادر کردن گناه‌های وزنین مجرم شناخته برای سالهای طولانی به کنج زندان انداختند. هرچند خودی او به بیگناهیش اطمینان دارد. برای صوفی در این باره میگوید. محمدروزی اسکندرов раиси вақти ҳизби демократии тоҷикистон 16 сол қабл дар шаҳри королёваи вилояти москави русия боздошт шуд. боздошти ӯ дар ҳоли сурат гирифт ки мақомоти тоҷикистон қаблан дар муқобили искандаров парвандаи ҷиноӣ боз карда буданд. иттиҳомоте ки бар ӯ бастанд хеле зиёд аст. мавзӯъҳои зиёд аст ки ба он мавзӯъҳо иттиҳоме бар маҳмадрӯзӣ бастанд ва шафофияти инҳо то ҳанӯз маълум нест. моҳи октябри соли 2005 муҳаммадрӯзӣ искандаров бо қарори додгоҳи олии тоҷикистон бо ҷурми терроризм, бандитизм, нигаҳдории ғайриқонунии муҳофизон ва силоҳ, сӯистифода аз мақом ва аз худкунии моликияти давлатӣ ба 23 соли зиндон маҳкум шуд. худи искандаров он иттиҳомотро қабул надошт. ман аз ҷумлаи онҳое будам ки тақрибан дар ҳамаи марофиҳои судии искандаров иштирок доштам ва ягон далел исботи комили худро пайдо накард. аз ҷумла ҷиноятҳои вобаста ба фасодкориҳо дар барқи тоҷикгаз. вале яке аз кормандони собиқи оҷонсии мубориза бо коррупсия таъид кард ки муҳаммадрӯзӣ искандаров замони кор дар тоҷикгаз аз мансаб сӯистифода ва пули давлатро тасарруф карда буд. он замон муҳаммадрӯзӣ искандаров раёсати ҳизби демократии тоҷикистонро бар уҳда дошт. ӯ соли 1999 раиси ҳизби демократии тоҷикистон интихоб шуда буд. ҳамзамон бо корҳои ҳизбӣ як муддат раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва раҳбарии корхонаи тоҷикгазро бар уҳда дошт. дар суҳбати ахире ки пас аз 4 моҳи фирор аз душанбе бо ҷаноби президент доштанд, тавре баъдан дар суҳбатҳош бо хабарнигорон гуфт, вақте президент ба ӯ чанд пешниҳоди мансаб мекунад, ӯ рад мекунад. баъд аз ин то замони боздошт ва маҳкум ба зиндон шудан фаъолияти муассири сиёсӣ ҳам надошт, зеро ба русия фирор карда ва раёсати ҳизби демократро тақрибан аз даст дода буд. این گزارش را در شکل کامل در سامانه آزادی بخوانید و یا در صفحه ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گران بودن نرخ بلیط‌های شرکتی هواپیمایی ملی ازبکستان ایرویز را تنقید کرده است. او ضمن یک جلسه بخشیده به رشد سیاحی برای ارزان کردن نرخ بلیط‌ها دستور داده است. خب بینندگان عزیز میتوانید این خبر را در سامانه ما پیدا کنید. برنامه امروز را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما را تماشا کرده. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است. امیدوارم روزهای استراحت را خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.